Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu Doumba Mwenyezi Mungu, bonjour Madina Ima. Doumba Mwenyezi Mungu ike ganyo wanono mjuha wanono wakati kao ratunja almoise live rambaga jonjia dans une semaine à 2 semaines shema na usiku leo oranjia ratushida rafanya ze jour kao do razamba shanga mfikiru kaya leo 6e jour à 7e jour do kaya ngabo urgence ya shababi kanga njomone sani banu rujoka ukana besoin ya haina mwanadamu rujo towe numero ya he famia haina mwanadamu ikangu joka banu jo woneza shababi woi saspuria sikitihe ya tabihe ni ya saidila sha ezamando likahar mamsuba wa mama hatu mama Yasin Mwenyezi Mungu gujumrehemu ya mlazeba jema jelika unga sarmam suba ya mzaza hatu mama Yasin ikaw mama Yasin ge parmi no wadzadze wakauna encourage wakaunanza wakaunika conseil wakaunipara haini mwanadamu yowumbadwa hahundu mdzadze hahundu unanya hahundu mahaba haruma owadzadza hahe nane mabani hahe nana di wakomoronsi pia alhamdulillah qu'il pleut qu'il neige mina mahaba ni wanziwa no wadzadza hangu nana zefamiza hangu nane wakomoronsi pia kabati mru ya joka ushinda ya wane na bahati ya mrikao Mwenyezi Mungu hamkusudia kabati mru ya joshida ya menye nyanzo za mrikao wanziwa gamjosbutina bekami mwanziwa miwanziwa Mwenyezi Mungu na rehemu mzadzatu mama Yasin mzadze kao ya kana encourage rajanjar maze sujet. Oui, bonjour mradabi Abdul Fatik wa alaikum salam Jasma Ahmada. Mwenyezi Mungu ya mghufili ya mlazeba jema sira bakir do jokayari jangar jolawa zibaki haina mwanadamu mzima do jokaya ti janga mjolawa na min tujua omhiso hangu ntujua efe hangu yo ujo yefe ya mwanadamu Mwenyezi Mungu waeche gasibanu ngarongo wao kabati ujo ye sandai kabati ujo wakati hinri kabati ujo ye ujo hisanrondo kabati ujo kahuisana indo Allahu alam. Mwenyezi Mungu waeche de mwenye ujua mwanadamu mhiso wa mrujwa handi sandro hahisanai mrujwa handi sanai hahisanro izo wenji gwanzwa waneno ungu shazibaki za ukaya hasonsi pia haini mwanadamu yadomba ukaya Mwenyezi Mungu ni jailie wa usiku wa hele kalima la mwisola hangu ni janele shahada ni hisenro yodi ya kaobidi haini mwanadamu Islamu ya juemba viyo. Mwenyezi Mungu na rehemu mama hatu mama Yasin ya mghufili ya mlazeba jema ike picha la huwa nadamu wonsi pia haini mwanadamu ya dojua ya ukaya qu'il pleut qu'il neige je vais quitter et laisser ce bas monde ngarjo ukavanu ngarjo urongoa ngarjo hambazinji. Mais il y a des moments alaikum sa Mohamed Mana il y a des moments on ne peut pas être là. Là on est là shanga wakati kao karna ukaya bana nsidi wazeka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waye chemba yaha ya kaumanza ya kamsekurize ya kamprotege Abdul Muttalib hafukafiri na mtume haomboze dua hafanyani za ufanya
nemba ya hahe yafe muislamu bahato wakati Abdul Muttalib yenda hata Mwenyezi Mungu yakaumtamani amrenge roho mtume haka karibu bala mwambia mbaya hahe ukaya parale shahada ili Mwenyezi Mungu aja huswami kaja shida parale shahada ra ili Mwenyezi Mungu amba ukaya ye uokuondami yo uhishondami yo usamihindami mtume kaja shida ya sove mbabaha imbayaha yaboka bati mwanadamu Islamu yajoka ushida yatulie mrumroni hau yatulie mrumbeboni hau yatowe mrumroni hau yatowe mrumbeboni tote Mwenyezi Mungu waiche Mwenyezi Mungu narinike kheri na baraka ya hae rahare janjarma ze suje rikewana adamu audojwa ukaya ya uko uhisandro ya ujua Mwenyezi Mungu ya uko uhisanai ya ujua Mwenyezi Mungu shayamba haini zo ikawa urenda ubo mwanadamu swali utowe zaka utowe sadaka ukemanziwa ufanyeni za ufanya Mwenyezi Mungu de mwinyi hukuma Mwenyezi Mungu de mwinyi msamaha shatsi mwanadamu watukufu Mwenyezi Mungu na rehemu mama hatu mama Yasin ikawa urikada sina evanu haka upararmaze mission yoto wazira aizahahe yo encourage turamu yo ni kawanadamu wenji wibaraka alaikum salam yo ni kawanadamu wenji makalima menji ya utrankili na hikma kati banu yabo haini mwanadamu loba nadojoka ya mayasini hakabanu mama Yasini hakabanu denasi haka upara mkawishi ya lejilae yengedahu Mwenyezi Mungu amtamani gujojaili akange harumwe jannati firdaus yesira baki ngarjo wisaje karitujua yesira baki efe hatuje karitujua kutujua mtujua ya ujua Mwenyezi Mungu waiche haukaya ngabo kiswa ye kiswa hiyo baka wanadamu waili waka mria Mungu waka na wanadamu ikao ya kaurenda na hii wanadamu wale mzima hakauswali hakawamudia Mwenyezi Mungu 24/24 hakautoa zaka hakaufunga swala ze tsumu za farud hakaufunga ze tsumu za suna na Mwenyezi Mungu Jabbar hakanza unesi ukaya ngojo kama mwanadamu mwema sho uhisa ngojo hisanai ngojo kama mhuzabangi mfura mvinyo mpaluatu mfanya zina na Mwenyezi Mungu kangwanza uhoko ye uhokoa ye mwinyi uhukumu mwanadamu Mwenyezi Mungu waiche ye mwinyi ukafirisha mwanadamu Mwenyezi Mungu waiche baike onesa ukaya alfarqu baina almuslim wal kafir as-salat yaifarikisha mwanadamu Islamu na kafiri nde swala ye kango swali we Islamu kamjau tikejau shazibakiza ukaya skeze swala zao ngazirengwao ye mwenye uzitaru Mwenyezi Mungu waiche sati mwanadamu watukufu Mwenyezi Mungu na rehemu mama Yasin ya mlaze bajema ni kaude mlubani mludungao haini mwanadamu mzima ye hikma na akili ye mjia ukaya gasi banu ngarjo ulawa rikana makoko rikana wa baba rikana wa nyanya rikana wa zadze ngwa udahu kwa wati fi mungarie bonjour kwa wati gaswa ufikiri dojo kaya hewe miloba nuni babu hao maudu wanadamu kwa chodoni sherehi hizo na baobanu wanadamu kwa chodoni kalia hizo na baobanu wanadamu kwa chodoni fuba hizo na baobanu haini mwanadamu kaduamba makali majotsonga maudu yola wa duniani kena hamba wewe hakamtsova adabu wewe hakamjewili wewe hakaupasheo wewe hakaudhulumu wangu wewe hakaurengia wangu mali wewe hakau izorongo ikawa haini mwanadamu mzima ikabidi arenga kwa itswani hai watukufu Mwenyezi Mungu na rehemu mama Yasin wanadamu ikao unjohanyu mnidunga ovano mkaba ndanyina mama Yasin mkawishe mama Yasin yorongoa engeda Mwenyezi Mungu jujala kenge harmu jannati firdausi eya bakindo yeturu yandu Allahu alam mama Yasin kaja kana 100 ans mama Yasin kaja kana 70 ans mama Yasin kaja kana 60 ans Mwenyezi Mungu amtamani gabwalona 70 ans gabwalona 80 ans gabwalona 90 ans gabwalona 30 ans gabwalona 40 ans mtiti hufa mwana hufa yoja uzala Mwenyezi Mungu amtamani yoja ukombani Mwenyezi Mungu amtamani yoja ukana mamongo shenda Mwenyezi Mungu amhansi yoja kana mamongo mfukara Mwenyezi Mungu amhansi harengeye mhu hau harengeye mtiti zibaki za ukaya ze video zinu ngajoka archive haini mwanadamu yake dhamana ni hanywa ya hai Mwenyezi Mungu na rehemu mama Yasin mlaze bajema Mwenyezi Mungu ahifadhi wana hahe ho hanza hahe rabbal alamin watukufu wa jamalif gari jao haruma eze sujet za sujet mbili kao sikanza nzambe usiku ikao na pariso wafatu wa mama hatu mama Yasin gamjuambe sujet nzima yenzima sujet ya urgent raiparisa usiku wajana
ikao yesu jenzima ya mbaba hatu gamweshile usukura kanzari yambe la tsuhamba ho wafati wa mzaza hatu ikao yesu jenzima ya mbaba ya balemru mshahe noana ida ya mlola heada komori ho hujahu nukajafanya mempa 3 jours ya mbaba haroha kanzari jei ola mrumshamba lilio mlango hamwambia ukaya indaza ho bantu hutaha na bala kwa jafanya mempa emwa rango wakatonda fanya ada wafanya ada warejei hambie mrumshukaya mrume ukaya indaza ho bansuta wede mbaba ho wanahahe wede azawana denae wede amwashia wede afanye ada wede amfanye za fami ya mrengeyo wanyanya neze fami wajahunu hamtoa hamwambia nge mrumduhazi ye mbaba hono ya ukake tubidi ya insiste hende za heshesha kautonga mbaba jani pare de tambu ikao hunduka bale mrumshema na ya mdunga oui Pichard Fatima emane mrumshi ya mdunga bale mrumshe hajua moto mjini shababi wa âge de 24 à 25 à 26 ans hamrenge hujahunu yode bani mbaba kaujaji anambie da mrumshe ndarenga moto mtetu jahunu wo hakamrenga tanke wode mrume ya mwana wa maswila subhanallah garjo hujarme message yo she message hatu ikao haini mwanadamu mzima ulovanu rahane jaka tunongwe message gamto numero tsainu numero inu ya fami kao izonjo monesani vanu winjo hanyu gamjo usikitiha winjo hanyu gamjo utabiha na haini mwanadamu jone mapicha njo yaonesa vanu gam amini haukaya wani permete nitowe numero haukaya mikado towa numero wani permete ntowe numero wani permete walikum islam ya ruwa ge na zohamba wani permete niwonese ye mafoto ya hemwana hao ikaurane jakatambe message gamanzo mklie numero ya mwana mshohat njomba hatulongu nufaransa mwana mshohat mjomba hatulongu nufaransa ikao ngwa demande o aide hosomo wa komori kambugu jo pare numero nzima ya ki étranger ki Senegal ye numero nzima ki nufaransa e ya Senegali inu numero ikao gojo uenzi ha WhatsApp gojo mparsa WhatsApp ya numero indwa jina gojo mpara jao rahare jao ne sa zenrongo gamtoze numero ngenjinrongo ye numero ya mwando gamjo uklia harmaza commentaire 07 82 50 29 44 inu gojo jao mpare jao 07 82 50 29 44 gam répète tena 07 82 50 29 44 na mtuyo numero ya watukufu rahane jamone sane mapicha nizona hamba gam aminioka ya hoto numero nane mapicha mjou yaona ça va vous toucher gam jole wa ukaya mwanati wa mzima wa uhimiliana rifanya niza ufanya ili rende njema Mwenyezi Mungu ujomlivani njema. Oui wa alaikum salam Ali Said maraba menji 07 82 50 29 44 na mrenge numero manze ya borahe jakati mwambiane shatsonga na monesane mafoto 07 82 50 29 44 na mrenge numero hiyo ye famille nungo ona besoin mwapare msaidie haini mriyabemba bikao ya jo kusudia wakarahane ja monesane mafoto ye numero ikao warumia o WhatsApp numero ya kisenegal wenge unufaransa 00 212 677 58 10 99 gam repete ye numero ya WhatsApp ini ya Senegali shangwa unufaransa 00 21 26 77 58 10 99 na mronga numero hiyo mjemje WhatsApp rahara jamone sane mapicha jamwambiani hadis 00 21 26 77 58 10 99 gamre jezu 00 21 26 77 58 10 99 maraba menji yaruwa gena zohaba maraba menji Madina Ima maraba menji Siti Hassan raili mrenge numero gamjordini rejeze watukufu yesuje ya mwado woi shababi ya koza
yafanya aksida moto mtiti ikao ye famia hae nane madoktori helie moto ya koza waono ya ukaya wambie fami na mfanyani za ufanya emwana hanyu mumbahize sino gena riski ya uka enjikapa helikao ye shababiwe ikao do ya koza ye numero hiyo gamjo upara ye fami haukaya wambia turam zinslongo ikao za betiz fanya urongowe fanya uzambe onesema foto towe numero haini mwanadamu ulonaro ulobanu ujue fasili ya mwana ujo wone mapicha gujolambwa ya ukaya narifanya hani za ufanya risade mna mwana woi hauke famia haengwa demande msaada famia haengwa demande msaada gamjo toale foto mwone même si ça va vous faire du mal même si gamjo usikitiha shagamjo toale foto mwone haini mwanadamu ikaonge yabo ya pare faminu ya tsange umtsango wa hae risade mna mwana wa ishababi ya tutimizi même pas 18 à 19 ans ya hundwani accident ya koza Rijohan zangar monesa ni s'il vous plaît gamjon sami hile picha ngio obligé monesa ni le photo mpare famia hahe ne arami ya hahe mumsaidie au ka je sais que ça va vous faire mal wodo mdu do wasankadiha ishode shiba de shaunguha gamjo kaya ça va vous toucher shangio obligé ni wadzadze mlobanu nana ni mazababi nana ni wajomba aina hali muona gamjo usikitiha gamjo ukoza wodo mdu do waunguha waranganyiha yode mole de aunguha yaranganyiha rajohanza haini mwanadamu ulobanu yafanyani za ufanya na mpartage ilili kausembari moneseni e radio helikao de yaonesa na mwone yeshiba helikao de shaunguha wibahe mkaidi wa upara n'importe quoi Rimonesa helikao wa mdu waungua yode radio yafanyiwa heliwo mdu wa heshababi woi ungu habohari gamonawe radio ungu yemole inambuha yabodo mwambian merci beaucoup papa Nasrin merci beaucoup narifanya ni za ufanya oima na jamana ye famia hai gomparaoni haushemeza heni ujowo na wo mdu wahemwa na woi waikajatimizi 18 ans haini mru yabo zimtushe zimtabishe ya pare faminu haukema doktori waono ya ukaya kwa na ushinda wafanye hata mbarongo etsoka yonsi wasaidie ye mwana woi yabone giofaru vu ye mwana woi yabahiziwa yende yahunre unono raheja kanjikapa na ekedo anza fanye emwa ou 2 mois el maruf hauhoda honi gena riski ya paralyse narifanya ni za ufanya gamshanje haukajo mkinishiha Facebooku wa bloke video heli lebanguzi lilio s'il vous plaît watukufu mridungawo mloban mwishiawo mwanao na mfanya ni za ufanya hohanza rabbal alamina risaidie mna mwana woi we mna mwana ya puharmwe hambu shaka tsuvumba wa mji ritowe nimero ye nimero ngamrudi ntowe tena 07 82 50 29 44 07 82 50 29 44 gamtowe nimero yahe whatsappu yahe mjomba hahe ye mwanamsho hahe ikao haini mzima harumasi gena droit ya pare ili risaide mna mwana woi yende ya hunla unono yojo msaidia uha saidia mwana jamana ye mfale oside mfamaudu waika jazara helinu sha hende na nzia zahahe hahunwa ni ajali ya aksida gamto ye numero ya whatsapp 00 21 26 77 58 10 90 nimlobanu na mfanya ni za ufanya ili mrege numero inde numero ni ya Senegal she ye famia hahe we mruwe inge unufara tsa mtijo shangaya za numero zinzombi lizo zaha inde whatsapp ya loniyo ya Senegal 00 21 26 77 58 10 99 00 21 26 77 58 10 99 rijohan zahaini mkomot uloban
yaone ya ukaya ile foto wilo la usikitifu la usikitish weimana mtiti wa âge de 18 ans dia hundwane ajali ya accident il a eu Comore déjà même pas 3 jours lijuanze famia haini mzazi mwenyikoza utabihu urambuo ujuo ya elewe ya ukaya mwana tiwa mzima ekati mwene sani le picha gam John Sami haukase oblige na mwone helikao yeziba doza unguha na mwone helikao yeziba deza unguha tidaba la ikawo mwanao yalone jaraha wa mdu kamili wangamia yensuliwuyo yunguha yetibia yo agamona ukaya yenkomo ya mdu yipasuha dofanya niza ufanya mwone nimero tue kulo yabo mfanye mpare risaidie nana nyimwambia ni bwazaza hangu nana ni bwanasho hangu mloba ni mnidungao mloba ni mnishiao hai ni mwanadamu ujo usaidie mwana wa wasaidio wa hai haukawa ikajazala helinu hala wangu na rogoza hai haundwa ni ajali kamsujua ngasi hunumanga ganyi hokomoro mrujua hundwa ni ajali nziani mrujua udanguha mrujua fanya aksida mrujua pasa bal perdu izozo nsipia mruka tujue jo hundwe mwana maudu weimna mwana mtiti weishababi ya tsutimizi 18 ans rifanya niza ufanya rikontakte famia hahe rimpare fami ruhundwe namna ripareza numero hizo ili risaidia ukola pitali ya Komori wamba kwa na ushinda yede nkomo ya mdu gamjwao le ditola mdu wilo limenyeha le ditola mdu wilo yeshibashi unguha yemole yunguha inde suije la kawi remplacé par urgence ili rifanya hani za ufanya nyikao de mlo yabo heni utujo kusuria heni utujo koza heni utujo dihero o mwanadamu ikao ulona roho ya shuma heni ulona utujona ya ukana nsaidie ya utona na nsaidie mwana woi ba mwana tiwa mzima hunufana tarilio o wana wa ufuma o wana ufanya reglement du compte o wana wa hundwa ni ajali si wa huo hundwa ni ajali o wazazo jo hundwa ni ajali ya haini mwanadamu ya jo wana le fotolin ya unakawa imana jewa ya hundwa ni aksida soi iho el maruf waonese famukana mumbahizi na ruhundra namna haukaya karnaushida rifanye mbarongo yabo shapoka waonese realite sinwe mwana ngujo paralize yabo haini mwanadamu ulona 10 euro ulona 20 euro ulona 50 euro ya tujo pare faminu ya wasaidia wamrika ulona mbangu kwamba roho ya shuma haukaya yemfale tude mfamaulu ze ajalika jakanso walo Komori wauche shahata hunumanga undo mahalani waloze ajali zinji undo mahalani wa alaikum salam mama chérie mama Ferdinand du cœur désolé mama parce que comme dire parane njahu para skana empêche mazinji désolé mjo para netimiziba wa alaikum salam mzangu mze Shaban yode mana zomba kaini mwanadamu jowona na ikemaore ikemzuani ikemumali ikemgazija sheni ujowona wo mduka ya unumdu wa mwana innocent ya hundwani ajali nziani ya kahonda nezrongoza ha soi wa mdu waranganyi wapasua yeshiba shaungu njomone sani tena mwone heli yetibia ya hahelio yetibia yungu yeshiba shungu pia wa demande aide le plus vite possible rjuanza haini mwanadamu ulo hunumanga ulo Komori yo ulo Maore yo ulo Larinyo na ripare numero ya hefaminu 07 82 50 29 44 na ripare risaidie ruhundre namna ili wafanye hata na mwana woi ya bahiziwa 07 82 50 29 44 gam amini ukaya kabati mzaze wala mbaba wala mwana mshe mwenye uzaya ya tujotusheha ekaha ono mdu wa mwana mtiti mwana Mkomori ya hundwa ni ajali kartujoema udude wando yede wahangu wala nyimlo hunumanga nsi wone ukawa inke Komori hunumanga o wana wa ulowa o wana hundwa ni ajali Mwenyezi Mungu kujua hifadhi haini mwana mzima ulo unufaransa ikewa hafa Mwenyezi Mungu ya warehemu wahundwaneze ajali Mwenyezi Mungu ya wahufile warehemu wabone wanu watundwaneze ajali Mwenyezi Mungu ya wahifadhi watike ajali
ijo hunga mana mkomori hosoma owana wa komori walo hunu Faransa nano walo walo manga sha wazaza hangu ye mfale otide mfamaudu mruka tujwe joka huja mruka tujwe ejo ujilia mrumaudu na rihime asonsi pia risaidie ye mnama na we ikao hapuha haruma ye hambu chantufumbua wa mji ye nimero na itoa weidi ya mjomba hahe weidi mwanamsho hahe ilifanye namna ripare risaidie mruna tutsona le foto asikitia komsa chamruna sikitia zitrendo haukaya we mwanamtiti ekaido anza ya kensi helilo maudu no shao hawar mamwezi ya bonge na riski ya perde ye vi au kangu jolandi ya handicapa na fanya ni za ufanya risaidie mna mwana woi nyimona obanu nana njodunga habari za komori nana njimjoka YouTube s'il vous plaît na rifanya ni za ufanya risaidie mna mwana woi ripare ze numero 07 82 50 29 44 07 82 50 29 44 ripare numero ya WhatsApp ikaw ya numero ya WhatsApp yinu inu numero ya kijeni shange hunu Faransa 00 21 26 77 58 10 99 00 21 26 77 58 10 99 na risaidie mna mwana waidai mwana jamana gamjoreje zambabi jau mwone heli omdu ikao inde radio yafanya haunguha yetibia hamenye hale jitola mdu na risaidie mna mwana woi mnyezi ngojo msaidiani haukaya ya saidia mwana jemana hahe mnyezi mgeure kompase famio hasaidiane fami gamombo mnyezi mgunyuandu kamjoka widunga na nanyi mdungao mpare faminu mwisaidie haukangwa demando msaada ikao kotimshashi ikao bidie mwana wei ya aiziwa ili ende afanywa treatment haukaya ekado anza ntima na amandoi ya menye hema esha ya rede handicap na singa joke famille mana demande msanda zerongo kazi tinyangu dokaya ge obligatoire ekai jawakata uhimiliana limiliana 100%. Nichira mukabati namna s'il s'agit de ma communauté ntujo fanya namna yo lujoka harmatambu kakaraba iliranga solution gamona okaya yo hatlia foba ne foba ipasuha ye foba ipasuha gamona helikado yaliyo na mfanya ni za ufanya insha Allah na mhotwangalia safemal na mangalera de lilio garjoba Mwenyezi Mungu nyandikado makaulidunga mlidunga au mjo ulidunga mjo kama nati wa mzima rifanya ni za ufanya risaide mna mwana woi Mwenyezi Mungu ajale insha Allah nyandada mwikode mlobano mpare wa alaikum salam koko aina mpare faminu msaide mna mwana woi hakoza dejanga sina 3 jours ye madoktori wambangi rifanya ni za ufanya ye mwana woi yabahiziwa ili ende afanywa operation ili ende atretewa sino ngujo paralize haini mwanadamu jonale fotolinu ujo yelewa utujoramba ukaya we mwana jamana ya tujo sante ukaya ekade waha ya jokaya je wallahi wa mwanadamu ikao yeroho ya herulo ya shuma wala mdo tsone nziro ra 10 euro ra 20 euro ra 30 euro ya uma pesa ripare famini rutowe numero yabo ruwasaidie kamgwa benze gamrejezo tsena numero 07 82 50 29 44 07 82 50 29 44 watukufu wa jamalif Mwenyezi Mungu jojalia insha Allah haini mwanadamu loban ya jokaya mwanati wa mzima kaiti dwalo Komori kaiti dwalo Faransa ze ajalizo ntipia izo zihe yangizo sha Mwenyezi Mungu do uhifadhi o wanahatu ya hifadhi imabani hatu ya hifadhi o wanzaza hatu ya hifadhi o wanasho hatu neze ajali zijendao ho hanzahe rabbal alamin Mwenyezi Mungu yanike faminu rohonku na mvuna siha yanike wanasho hahe yanike ukaya ndizo nana wamji haukaya kabana ulona namna ya bidia saidia tujosaidia yode mana jomba ukaya s'il vous plaît narfanya niza ufanya nyandu kaude mlidungao ripare numero raitwa yabo risaidie mna mwana woi ikaunga mona undo mdu indele jitsola mdu de la menyeha nana yensuli yungu haye shiba kamili rifanya niza ufanya risaidie wa alaikum salamu msugael
risaidie ile mna mwana we da retraitement ho hanza ho wakomolonsi pia haukara mzadzera mbaba haini ujona ngujo sikitiha ngujo mba ya ukaya na nifanye le plus vite possible nisaidie mna mwana woi ili ende afanye traitement haini mrulona roho ya elewa ukahazaya na haini mrikao ya zaya mwana gam amini ya ukaya ngujo saidia ngujo fanya haukaya mwana siwa mzima. Watukufu garenda uharme deuxième message. Deuxième message ikao lirenge wakati ni shakao ni pusa 100% ni njia mwa live usiku wa leo ni live ya hema nyanyasi woi mwanashi wangu ikao haundwane ajalinu wisali mama na dia ma sœur haundwane ajalinu ndi yakao pusa usiku wa leo ni njie shasi kati hansi ukaya ho wafatwa mamangu mama Yasin gamjofanya une semaine à 2 semaines usiku wa leo 6e jour à 7e jour ika obligé nirongowe he message ya he mwana woi ye shababi woi ika hahundwane ajalinu. Merci beaucoup mama Nadia hahundwane ajalinu ngio obligé ninjie ili rishemeze ritsahe msaada hosomwa komori wasaidie faminu ye mwana woi yatutwangamia yatutsura ya njikape haukaga mjoka haini mzaze mwenyuza ya mwana yoona ngujo sikitiha ngujolewa ya ukaya ni mzaze mwenye irumbi na nisade mna mwana ula bani sujue ezilunde mwana hangu maudu izode nongoza kabidi haine mwanadamu mzima harumasi yadojo ukaya yejoka ulinde wa hangu maudu ndo ezahe mwana hangu jomhunda maudu enga mzijulonda Allahu alam shamnyezi mungu na rihifadhi ho hanzai rabbal alamin haukai nuka urgent ili rizambe rifanyani za ufanya rizambe nedunge namna mwana woi gamrejezo yasaidiwa wei mna mwana ikao ya tutimiz 18 ans dia hundwane ajalinu ikao nyonsi pianga monar mone sani Mwenyezi Mungu ujo mpaunono Mwenyezi Mungu ajali wabuhe zema ya ni wakomori msaidie ye mwana woi yende afanye traitement banga mona helikao wo mdu wamenye halode nkomo ya mdu lezitola mdu de la menyeha ikao shibashiunguha tindio basi shanga mona tena ye radio yafanya lezitola mdu limenyeha nana yensuli yungu hapi yanga monao Mwenyezi Mungu na jali hani mwanadamu ikaungu lidungo ya santi ya ukaya ya jokaya mwana tiwa mzima. Watukufu garinjiao harma et deuxième message. Deuxième message, wa alaikum salam Ibrahima Amina. Deuxième message ya mzaze ya dunganadene mrumahe wede mbaba huwa na hahe ikao nde message la kaubidi liambe usiku randise message il pense message ya mama hatu mgu ujumrehemu kahafu karjashide rambe ila message ikawa message inu couple walona wana maduaz walona wana walowatiti banda walolana yembaba woi dianike mrumshahe kirtas idi afanye mrumshahe maisha harenge ye fami ya hemrumshe uonji onsi hao wa wasuli unufaransa harenge wana umahahe harenge wanyanya hemrumshe yembaba woi hawabia unufaransa wadunga na banda kandati ya timizimiadi daene mbaba mzazaho wana hahe hambalia en 2022-2023 wende wafanye shuhudi banda wasikomori wende wafanya ila ada watimiz ila ada wajaza hojaza hunu faransa ye 3e journal horoje hunu faransa ola mbaba haroha yendo msirini hakanzare joda honi yemrumshe hambalilia umlango hambia yemrumme mbaba ho wana ya ukaya nsuhu tsaha banga we mrumduhazi yenda zaho unifunguwe haina mzazi haumrumshe yarendwa njema yawashiwa yatukuziwa yafanywada kejaka ubidi ziliwa zikeheli bule mrumaho ikeha njiondani mkensi mhadisi umwambe ya ukawede mbaba ho wana hangu gawe mrumduhazi vomye konaretla bakutushida wa wasuli Burundi kutushida wa njiviza na onga mrumdu azihanami gijo mkinisha haini mrumme mbaba mlezi ya njero hona imani ya beukaya ntina ujwa uforse haukaya sevrenga mrumdu azihane mrumshi wahunre namna ili wakane ujama wa hao no wana
hajobule mrume yanji shahaba lile mrumo mlango yetu na howasu le 3e jour na horejei na wende wafanya ila ada hambia ula mrume ya ukaya fibenzenu hubalilie yenda zaho ban nsuhuta wa upeu ya rede mrume hai ola mrume kaja sagiri ya kensi ya do gwele haukaya ngujokade mzazaho wana hawashie mrumshe nyumba gesawa ne mabani hahe waloho mjini katina ndongo ya tufanye mrumshe hai katina sheo ya tutukuze mrumshe wazaya ngona na wandumaduhazi wazaya ngona na walo watoto watiti c'est que pire c'est quoi ola mrume bade mrumshe hamwambia kaja sagiri shanyongo nzahende zahe shangwambo gondo zahe yalinde yaone ukaya eske bane mrumshe kaja subila eske banu kabatu wanaleta rohe mrumshe ika oblige ola mbaba bwenda zahe ola mbaba hedi hati ankili hadi haraje ola mrumshe hamwambia kunutina dura ujabu na bansuta gao mrumduazi ni fungu ola mbaba haone ya ukaya hohoma mtanzani mruzi na nai harenge mrumshe washindi wafanya dans le 26 ans à 27 ans 28 ans ya mariage ola mrumbe haone ya ukaya ketsubidia insiste bwe mrumshaba katsumanza sha kajakana fikira ya ukaya gujo paratwira muyamweleze bwe mrumshe ya mdunga bakatumsage mrumduhazi heleza c'est-à-dire ye mrumshe hakahanze mrumahahe ya mwashi hamashi ye mrumshe hakanze mrumme ya mlole haukumbi hafanya ukumbi denaye hunumanga ye mrumshe hakanze mrumahe wafanye ada wende wafanye ada ye mrumshe hakanze mrumahe ya mrenge ya wanaumahahe nana ye fami uja hunumanga hawarenge pia hawapia hunumanga yije ya mwiso de anda wende wafanya huwasulu hunufaransa même pas de 3e jour hambiye mbaba ukaya roha banga we mrumduhazi ye mbaba banda hao zila ya roha enda zahe hafikiri kawale mrumshahe nge na usumrwa jina ngurejei hao kembaba ngono ya ukaya yemi mrunenda komori juzi nafanye ada damine mrumshahangu nzazaho wana hangu eski ya bredirwa no handungu zakoli henda hundu kawale mrumshe deja ge serieuse ola mbaba kajaka na fikira ukaya ngujo paratira shangono ya ukaya emrumshamba katsunganza haroha hende zahe banda vano zero ni wana shatu mlo unufaransa mlo wa zero gamfikiro kaga mtujo garde shahawa mzai wana wajoka na 27 mzai wana joka na 26 gamazum garde shahawa mado wakati kamlo wa mararu kamkarate mwade kinaya mwana tidaurisa finalement esha tsonga yembaba kauja jani pare hinga esha kautsonga mbaba jani pare désolé gampatso TikTok mbavi au kesu jenunge video kaya uwanahe mzaze wei waunji ya TikTok haku na bowa nakaja wajibi ya mtishangae ye mzaze bahe wei mzaze uko jirenda jeuni yabo yoka TikTok nyezi munarpone shari hey kukuma na munia ce qui est pur wa uziro ulio no pe ulio yembaba katina ya tufanya nyimlo TikTok nyimlo Facebook na mbeze kuri banyu wale mevu wale wanganya abo kamtubia zekeri kamfuata banongo yandiso signaleo waujiro kansida waujiro kansi raidi ye mrumshe wa ye mrumme ye mbaba katina ya tufanya usomwe faminu harenge ye aniye fami hainga mamoga zenja zao valaba
ngotsengo hamba zenje za n'importe quoi o matu wa mtu mengabo joshida ya ani ya urengeze wake tout droit hau ya dunia ukaga maboga zenje zao wanu mdua za kanga waelewa na meteze troisième jour yemrumshe hamambia ukaya yendaza hobantu hutahaga we mrumduhazi wende mbaba ho anaha wei hafanya ukumbi daye naye hamashia ho mjini harengo wanyanya wanawashe harengo wanauma hemrumshahe ujahun hasihenda fanya yeanda daye naye hata wajore jei hunu Faransa ye troisième jour yemrumshe hamambia ya ukaya yendaza hobanga we mrumduhazi nsuhuta banda habi yemrumeka katumsaha yemrumeka jata fijo hambalile mrume nyumba masihu na balaza nsuzilanda wakaoreje banda wendo wafanye ada subhanallah shaona mrume gwambo ila betizi hendeza handi hareje mrumsha maboka bona bantuta baga mrumduhazi wayimrumsha ulona wana wa 27 à 26 ans dene mrumma walona na wana watiti waloma mineur ola mrumme hadaza ili wala kaja kana fikira wala kajatlia ide za uparaturam yemana yakauni parahing yemana yajaya ni para haunduka bale mrumshahe yafanye andada ena ye hakaumtoa hasibabu shababi wa 26 ans ikawode yabidi ya lole ye mwana he mzazi we harenge shababi ulo komor hamlibia zemali hamdeplase hajahun ye mrume bande hazijua uodo wakati akaujaji anipara shemrume wae habaya ye hanyo hae haferme sa gueule bande mrumshe hamdungu ye mrumshe hamrobonze habaye hanywa kajambia mbamdu ye famido azijuao shema na kauni parahindu dabo ya jua kabale mrumsha hae hakaumto wa hasibabu shababi wa 26 ans dizola mzaze harenge shababi ola koma ruomo mjini hamrenge ujahunu godahoni yabo ye mbaba hakautoa zetwalaka baada hajokaya ye mrumshahe hangaje shababi baada hajokaya mrumshahe haringe moto mtiti yode banu ye mbaba kautoa zetwalaka wazaza hangu haina mwanamshi ya zaya mwanaulona 26 ans haina mwanamshi ya zaya mwanaulona 27 ans na mkinaye mretse shahawa na mretse shahawa bake na ukirizi sasanye hamadu wana hanyuali watoto watiti kena ukirizi sasanye hamadi ya tuza ya hata shaga mjo ya ukaya heni mriaza ya mwana ulona 26 à 27 ans uibidi ya kinaye shahawa shivunguzi ibidi shahawa shivunguzi shaga ya mzazi ulona mwana ulona 26 ans ulona mwana ulona 28 ans ulona mwana ulona 30 ans yaluna shahawa hata hamade mwana ulone âge de la folie Nyalobe ne si changer ni ça la gonzi yabo mzazi hamadawe ta trouve le culot wende warenge moto homjini utowe mrumaho wende wafanya ya dada wenaye kamjafanya même pas un mois hata majoro je Faransa et troisième jour et mrumaha yende ya hutukuz wafanya dada wenaye yiho komori wakada wenaye husiyabo humtoda honi humbalile nyumba baharinge mrumduhazi ewa kajaka mrumduhazi wakati kao yakanaze mvune zenchida yakaushinda yafanya ze 30 minutes ne ze 1 heure de temps hata mjemza yewana mkane mwana ulona 26 à 27 ans wede mwana hanyu mwana msheye mhu merci kiriku hata mjemkane wana wenji izo kujao nabo mzaze wewe shaba saikao c'est ça le problème. Là, je suis à côté de ça, tous ces présidents qui sont
ye mrumaho harangu wanyanyu wanawashe yedi ya warenga ujahun harangu wanyanyu wanaume hao ujahun hahuwashia nyumba mkuu mjini hufanya ukumbi dawe na ihunu walemevu na mettez sécurité parce que signalé wao nous favorisez que vous êtes plus avantageux dans le TikTok alors que vous êtes là comme des poupées au lieu de partager mettez sécurité wakati kawe makababa ne mabibi ngwa signaler ils sont venus pour signaler comme tu mets tes écœurs comme tu partages que Dieu dans tes lives vous couper. Wodo upeu, merci beaucoup Mzee Mohamed. Wodo upeu ranzor mabieni ya ukaya ye mwanamshe woi ye mrumaa hekatina ya tufanya hamashia nyumba haitimizi ngiyo meble komora harengo wanyanya hemrumshaha ila wanaume ila wanawasha hasi ya mwenda fanye ada horejei wa mwezi uo ye 3e jour hasi ya hafanya hili hasi ya mwambia ambalile nyumba mwambia ukanga we mduhazi. Eske wa binadamu? Eske wa binadamu? Merci beaucoup so fresh. Eske wa binadamu? Ola mbaba wa yeba de mdumshamba katumsa haunukayo ujwa ukiri shiza deraje mbaba hili la boye balaka mzazeka mdunga baada ha deplace ha prepare ya msafara wa moto mtiti ulona 26 ans shababi hamrengia sawa suli unugodaoni hai shababi odi akaubidi amloze mwana hai mwanamche nge yapo daina mzazi ngulalo yapo nabo kachambizwa denae shabiento mwanzo juambiziwa Nyezi Mungu na ripone shari ni wazaza hatu na mkina yedi ngohi ke jamba rohotsi jarda inu geja kahuja ilime inu kaija ijibiwa shaba hewa mjibiwo waheya mjibiwo wakimaste waheya mjibiwo wakisitara shamri kaunga ona mwana wa 26 abo mwana msh vanu mwana meka irisi shawe mwana msho ulona mwana wa 26 eske ye Burundi ekaikina ya eske vanu Burundi ya mzaze yongyo sana Burundi ya moto shababi eske Burundi ya mzaze ulona 50 ans quelque yongyo sana Burundi ya moto ulona 20 ans kamkara vibaizo ibidi mriato wa mwana wahitwa sha 26 ans au 27 ans waibidi apunguze shahawa mjistei kejaba mtilolo ni ma jeune vous avez le droit shabaye ye respect wahemba nukomba respect shangorongo zemali zila bese des ahéada ou s'y préparer ou tuembaba huana hao même pas. Et moi, rangumareje mweda mwafanyada, shade 3e jour rangumareje unufaransa, humto hamba game mduhazi, hasibabu jueni wa 26 ans, na bonga wena mwana ulona 26 ans, 27 ans. Merci beaucoup mon frère capitaine Komoriano. Nyezi munalpone shar, ni wazaza hatu na mkinaye bauli isa. Ça va pas, na mdojo ukaya, henu wakati wazaya hitwa sha 26 à 27 ans 30 ans ya we Burundi ifanya mahaminji na istahamili ya Burundi ifanya mahaminji na istahamili bakena ukile wanahanyu wakaneze 26 ans wakane shahawa ni wazazi mkane zahawa shahawa shamzazi shukana limiti shaki maste wikina za alur madame akubor jinali respect shaka manzo mrenge za hawa za nywazaza hatu mfanyise no wana kamjiste honda ukana baraka kamjiste honda ukana baraka kamjinika respect wazaza hangu hohenda warenge mtu wa 26 za Komori utuembaba huwana hao ya huwashia ya hutukuza ya rengowa nyanyu huwana washe ya rengowa nyanyu huwana ume ya warenga ujahu nufaransa ya huwashia nyumba ho mjini ulo parmi no wandu walona za nyumba za valeri hukaya ye response ya hemrumaha bada mwede mfanyada do huja umdungi wame ukange mrumdu hazi
izo nyonsi pia bwaza zangu sibure mukakani kama nzano na kwezi. Est-ce que angali désolé nimlo TikTok gamoni soni photo la mama Thuram banu moi. Je vais vous montrer une photo de Mama Thuram. Désolé mettez pause. Nimlo Facebook gamoni soni photo la mama Thuram. Bangabo wazaze kao wa Mama Thuram okwanza mlobe cause. N'importe quoi. Gamoni soni photo la mama Thuram. Nadi sihiri Yesu munapone shari. Panyi chenyi. Oui, Mama Thuram, oui. Vous voyez ma mère? Mama Thuram, tsoy. Wo Mama Thuram. Na mumonengo. Mdojua ya ukaya Mama Thuram wekanza bani hangu au muwangu ya mpare ile zina la hata wangu mababa yohamba na mnipare mama haukayo stehe mwana hai hakubali wa uzazi na magale Mama Thuram wonda ye kamjiste hibaurisa c'est ma maman ma chérie. Haya na capturer mwene mwamde. Vas-y les calboches. Capturez ma mère. Ouode Anzaya. Je suis son fils. Respectez-vous les mamas, les demi-mamas luxe. Les demi-mamas belles. Namkubali wa uzazi. C'est ma mère. Oh la maman Hangou. Kajatimizi 57 ans. Yo jiste. Yo ji respect. Nam jiste hibwaza zangu mle unufaransa. Baka mtuele wa unadamu no binadamu. Sitara yo très important. Ganyi watati wanga mruari ya uhamba kwezi. Hasibabumba na uzulufu. Gamanzoma zababi kechaba mtiranze. Kechaba mtiranze. Na mwanzema zababi. Shapa hayambanu kwamba mastehi. Ujistehi. Ujirespecte. Shangoto we mrumaha. Mbaba wana mwazaya mwana muya wasuli 26-27. Umto ndi warenge mwana wa 26. Yabidi adole mwana wodu wa usorto da wenaye. Wamlipia bie. Wafanya tupultu. Wamfanya msafara tuwasulu nufaransa. Wamhanso dani hao. Na wonga wena mwana ulona 26-27. Gwenongo shaba yabi mwana mme. Ulona 26. Ujo muhensi yabo. Utowe mbaba wana. Mama Thuram ngeda ngobasha gesho gamjwe kange mzaze pervers hau mzaze mchanfu imabani hangu lumra mzima wajosbutu wa heye wani wabayirireme mzaza regange mzaza hoja jamais parce que Mama Thuram haini ulobasha uwo mwana uyajoshida ya mzaye uyatojishida mzaye ye mwana ilifanya damu pia wambe kwezi au kaka tutsa maudu tula majapula kui yabona mkela vinywaza zangu mle unufaransa na mjistehi mkubali wa uzaze mjirespecte mdejokaya yenzi yaini itutsobi ulanihine mportoki de mrumahangu mrumme wa sitara wa sheo msedeti nenge mwako maudu ya joda ya kenti ya doni vumbanai gera mbeshababi wa mdeplase komori ujo utowe mrumaha ya hwanzis mbaba hoana
ya hurenga uja ani ya hurenga uja hunumanga ya rengo wanyanyuho ya rengo wanashe wanaumaho ya rengo wanashe wanyanyuho ya renge fami ya huwashia ya fanye ada ya zili bado amba ukaya ngawe vienga umrumduasi urengeze mali za heada wede warenge moto mtiti mjini ulio na 26 ans. Est-ce que izo karjaba mahaba kajaya na âge? Amour n'a pas d'âge. Shabahi ambaye kwamba mastehi lo mjistehi haukaya hunu Faransa kabati mzazi atimizi 50. Kabati mzazi Faransa yatimizi 50 kati hunu kabati wenje zomaha au bungu zomaha sonsi pia ngasi sawa ye ajiwe nzima. Ye ajiwe nzima. Subhanallah. Ya Latif. Ça c'est quoi ça? Vuya kaini mzazi ujumona. Wala kana kubalie kwezi. Yeje. Kwezi yeje. Ebanu kwezi na yeje yuhenda. Yuhenda unadao. Ikamramba kwezi. Mruhaba mbona. Uinjua hanyu kamtuji stehi mastehi wangu uma hanyu. Wababa huwana hanyu. Gemrumdu hazile obanda gamanzo mdo fanya 1 heure na 2 heures de temps. Respectez-vous. Bakam tsuwa katwa 2 heures de temps. Ze 2 heures de temps neze 3 heures de temps. Waudu wana hanyu da urjua. Ufanya tout pour tout hatari. Wadise ni waranzi. Wana hanyu. Gadjoji arme. Ili watili diwaze watili warenge magaka. Gadjobi a toutes les méthodes. Nen warande folle. Shani wadzaze jamais. Namkera dimkinai. Namkinai. Mletso zuluf. Uye kamrugu jojato wemrume gawe mrumdu hazi. Hunu Faransa ketina shababi ketina shababa ze hazi zo puamvu. Haini sababi na reserve yemrumsha ya jomlo na yamnike su hayo yatina hutrompe. Shamtu jamu kansi mruye di hatato wemrume hai. Bangwa za donunga masababi ya donunga watoto manziani. Ça veut dire quoi ça wazaza hangu? Na mjiste ya ukanga jukwa zaza tuwariza ya wa ujiste mama hangu ya ujiste chaka mtu jiste inga munaka se normali mzazi ya yende afanyada dene mrumaha he warejei mbaba huwana hae ya mabe ukaya ya mbalile nyumba endeza hubaga mrumdazi nsuta ya se ya bo yende arenge motomo mjini uluna 26 ans na boye mzazi gena mana uluna 27 ans. Disoye shababi ya wasulinga unu Marseille. Nguye shida na yemzazi hodahoni. Yemzazi hato wemrumai hodani. Bagye mrumduhazi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que wo binadamu? Wati ubinadamu? Wo peu? Haukaya hunu kabati mzaze uchomu zisema haya ya switia begena 50 ans de plus. Chanyoti pia nitsu hamba mina 48 ans. Na wala mahajuzo baga na 40. Gami na 43 ans. Ni wadzadzatu mlo unu Faransa. Nyoti pia ganyi na 50 ans. Rikubali. Ganyi na 50 ans. Keja paro bungusi. Sha 50 ans. Ibidi yivumwe. Ibidi kane limiti. Ibidi mfikiru wananyu kaganyana na washe. Waudu abidi warengeza hawa wakanesha hawa. Wakane hudu ya homremo. Shati mzaze. Shangane mzaze ya dure pendant longues années ya mariage. Yudataj ya rendi hamama na mtiti. Ya nzu ya dojida mna jeni. Ya dunge watoto. Watoto wangu wajuma gamiza na ukangwa jidopeo. Moheda magamizi wakamtu jirande compte. Comme quoi? Non. Weti mruyabide ukawengu joda kensi yambe. Vanema sababe wenjingwa una hanywa.
Ukanso haba zikao do wafanya. Wa ujado mbede mzazola. Yo toa. Yo débloqué. Hadi mzazola. Suffit bon hangu. Uton finu le manyo. Suffit ton fanya mnaregali. Suffit ton bayeje. Bano wazazo nza udamba ukaya. Ha, t'es belle, gawe jeune. C'est vrai. Karijaba, Mahaba Kajaheya, Naaj. T'as le droit de sortir avec un jeune. T'as le droit de marier avec un jeune. Shabayamba kwamba mastei. Shawazazwa basa kwamba ha? Gawe jeune, gawe hamati mriyazaya. Koko. Izoko nedeli wandu wakohamba. Wamba haba nuhuizaya. N'importe quoi. Mzaya. Kamtsukubalizi ajiza hanyo. Kamtsukubali ukaya. Deja. Ani mjue Burundi. Mwende. Na mwanchizo wanadingwe. Mkina inu wabebe hatu. Mkina inu wazo hatu wa mlolani. Na mkina ye. Shahini yaone ha. Aba mjodo mla uzani. Aba mjodo he ya usi. Heni mzaze njomo nanze mjobango jiso. Hangawe jeni. Kwa. Sha ntina haja nani. Gamunidina be ntina haja nani. Wa uruwanza garanzu wanahani. Katsuanza wazazi ikao wende Burundi depuis longtemps. Wazaya wana wa 26 à 27 ans, 28 à 30 ans, 35 ans. Mjem de jamodila pete ya nzamdo rega majoni ikao kwa tum respecten. Gwampa unisheo. Wewe wazaya utilale wa hafa. T'as le droit d'aller à Burundiena. D'aiko jom ni kodi ngoni na usoni hunde madhambi. Au kodi ngoni yo haram. Sheka kam gamantena mwede. Mwede mahunde masia. Shabaya yamba ukaya respect. Utijipata yimbo. Utitowe mrumaha hondani bari hundujweni. Utirange mapesa. Usiyabo uyabia komaronde urange moto bani hemwa na hao. Ulisa. Hotu wa mapesa. Wende warenke moto wa 26 ans. Ujo mwantoda uninabonga wana mwana wa 27 ans. Mwana mshe. Bani kamtuelewa. Haini mluge na dura roho jardin. Ema demi na wajibiwa. Haukaya ema demi wajisao. Wa uvayandro, ujibaliandro. Ce sont des belles nanas. Des belles, charmantes. Les demi-mamalux. Mais respectez-vous. Namjistehi. Mstehi wandu umahanyu. Uwababa huwana hanyu. Muahishimu. Mrujua ukana mrume ulo mrumduhazi. Wandua hadisi shimastehi. Ya ukaya sheri. Gojo ukaya ngami mwanashiwa. Mide mrumshaha. Rieshi mahaminji. Wadzima. Tihustehi. Tihu respecte. Shabasa. Kutushida wa wasuli. Wankomio juu. Kutushida wa wasuli bano. Mtushida na satisfeha. Na relewane. Ili unilibere. Danga minaze bezo zangu. Hujojua. Wanashohangu. Yolo na mrumdu hazi. Na mketi mhadisi. Shubinadamu. Sheri. Si wanze makate na kauhanza. Gamuhustehi. Gamuhurespecte. Shazo njukwanza muhambiye. Abasari zamba o. Kutushida wafanya mna segondi. Kutushida wafanya 2 minuti. Na mingo jokaya gamina shahawa. Est-ce qu'on peut laisser? Est-ce que ngadujwa wole wanarkane unanya? Ngadujwa wole wana unifungwe ba manzo ndo jibu wansujwenda tsi utrompe. Na mwaeleze shubinadamu. Waelewe ya ukaya wapuha zemvu. Waelewe ya ukaya kwa tushinda. Shahoso ujawabe ntuta haroda uniangu wenza obanga umrumdu wazi. No, uope u. Wanumru jwa ukana mrume. Ya mrume haka ya mbada wa mru. Le mrume ikawa mrumdu wazi ya hulola. Ya mrumdu wazi ya hulola. Uo yo ujwa ukambada hao. Yo ujwa ukamjumba hao.
mwelewana mhundu mwende alamiablu haufungua msaza wanzania ili mdotundo wana yo ujwa ukiri shanyi wazaza hatu raidi mwende mpariso watoto wa mwenesa nize de kote deva et derrière mdiwa za ukangani na wana wabidi wa respektewa ganyi na fami bidi respektewa nana si wana umewijwa hatu gasi na hanywa wijwa hatu sikarishidi la baze hanyo romrengani si ukatir dohaba yabonyi wanasho hatu na mjimefie wana umewijwa lo unufaransa wa mrengani ukanswa dotu wa pawa ola tirame ola tirange ola jau wa wana umewanza hanywa yabonyi wajaje gwone majweni wadongo ukali wa ukaya ola tirenge wa ode wanahanyu warengwa one mabani hao gera benyi mademi mdebloke o ni mademi mko debloke ye e mazababu wa mrenga odo mvumbua na hermaze plasi odo mvumbua no mabangweni nyezi munalike khatima ishahisha hawashinu. Est-ce que Mama Thuramou là à son âge là il va voir de shahawa yarenge shababi? Ma mère, alors que ma mère elle est en forme. Moi on est Facebook, si moi ne photo la Mama Thuramou, elle est en forme. Jadid, elle est belle, charmante ma maman. Elle est présentable ma maman. Est-ce que Mama Thuramou vous a oublié shababi madame? Jamais. Passons au Jokaya, tu l'as mukana ukakota. Il est spengio ya mwando. Nyezi Mungu nanike ye mbaba wei rohonku na subra. Nyezi Mungu ya jalie ye mbaba wei ya eleo ya ukaya izo haumbiwa. Haukaya ye mrumshe heli wamana ufanya upeu. Huduwa za kemruma hao. Mbaba huwana hao. Yedia hurenga ujahunumanga. Mbaba huwana hao. Hahuwashi yanga usani mabani hao. Mbaba huwana hao. Harengo wanyanyu ujahunumanga wanawashe. Mbaba huwana hao. Harengo wanauma hao ujahunumanga. Mbaba huwana hao. Hahubalia mwende mfanye ada 2022-2023 hujahu mwambalile nyumba endeza hubanga umruduhazi ulie ya usaza wanzania haukamrujwa umana hasaza mbandu kwamba wanzania mrujwa umana hasaza mbandu kwamba wanzania le mrume wa mlola ulo mrumduhazi mwelewane alamiabu ça arrive. Shambalia penzo mbalia ubabaifu kam tu respect kam tu jiste wemzaze wede mruma hao yarengo nyanyu wede mruma hao yarengo wanauma hao wede mrume data ya huashia wede mrume data mafanya ada 2022-2023. Est-ce que mrejei hanyu hotsomtoa comme ça mabeka wemrumduhazi wende warenke moto mjini wa 26 na bonga we na mwana mshe wa 27 ans urenge moto wo mhansi yabo. Est-ce que wo binadamu wajaza hangu? C'est vrai, roho jardin mzaze yo ujwa ulo ni moto shaba yamba kwamba sitara na mastehi wando hukana baraka na mjistehi wando mahanyu mwa respecto ndo mahanyu yo mkinishi ya mrumege mrumdazi katushinda shampare mhadisi mwelewane bangapo zafanyisha unula ya shahotso hujamre ngondo mahanyu muani muwapo wenda kaka monisa kaya wandu wa mredani zema wazadona nyi wa mredani njema yembaba we harengo wanyanyuho harengo wanauma hao hahulola hayada ya boye ye remerciement doamba ukainza baga mrumduhazi hewe wajaza hangu respectez-vous kawajahi ya roho ya tsubidi jibiwa shabahiye mastehi de respect domrukana mastehi urambuka ya zinu nsifanye baga mjuparo naibu zinu nsirade baga mjuparo naibu shamzadzibani hangu nsuka hurenge mwatu wa 26 mwanamme naungo na mwana wa 27 mwanamshe gonsuka ya uongu jo hukele nsiza gonsi ya ukaya uongu jo hanza gonsi ya ukaya wo il va durer. C'est ça ce que vous pensez. Kuche paro eda hata wa mzaze ya hurespecte wamba kozi ya ba uwi mbona manangu
Simonesan le photo la mama Chiram. Mumono ya waza sura zan. Et ma kababane ma bibi vous pouvez capturer. Made njema. Nyezi mgarnike musomema. Nyezi mgarnike sitara. Nyezi mgarjali hirna baraka. Likiwana da muhanzana duniani. Likiwana da mu respektiana. Likiwana da mu humiliana hanjema. Ho hanzahi rabbal alamin. Nimlo TikTok. 1 minute. Je mets un peu en pause. Ni monesa une photo tsilo. Na rongoma donika ukamjaka maona. Nimlo Facebook. Nimlo Facebook. Subhanallah. Garjouja Mone et le photocao de la monnaie ça monsieur Giamando a John so le TikTok au kao kwa jaona sha nyezi mujurni kakati manjema yarni kemi somema ajale kesi wanadamu wahanza na duniani dike wanga ukozi zana sharti ke wanru wa uhimiliana hambi sike wanru wa ushangiliana hambi Nyezi Mungu ajali wazaza hatu wajisitiri wadojwa ya ukaya sevre roho jardin haini mdu gena droit jiviwa she sitara yo aula ye sitara yo ya mando hojiste hiyo ya mando mdojo ukaya mrume yanzamru yanzizamru uwo mru katsomla sefer barije uwo mru katsomu abandonné comme ça Grabe mrume ya wasuli dans le 65 ans 62 ans uwo mru mste ya ukaya wobidi ya kembaba hao ya mwanzizi Wa alaikum salam nono njaona Wa alaikum salam kena utsonga bu bienvenue on salam kakanu mujibu kamjujibwe salamu ya okaga mjuka mjujibwe salamu ya hobo bienvenue wende hoju wende wende hojoni wende one day et salamu yo aula je réponds et salam haukandi zuhaba mdu salamu kadohara salama mdu salam je réponds et salam vomasihu wende one day OK Nyezi Mungu nanike khatima njema Nyezi Mungu nanike musomema Nyezi Mungu arjale herna baraka rikiwana da mokozizana rikiwana da masitara rikiwana da mahumiliana njema rikiwana da mahumiliana hashari nywazazakum jistehi nywazazakum jirespekte ndo joka ikamruge na mana mrumduazi mrufanya temana hahe yatsuoneze biza mzaza hahe yatsuonezo mzaza hahe yafanyao yemana do joka ya mzazangu katuzifanya sheka ido hanza utowe mbaba urenge moto komoru lona 26 ans na ungaona mwana wa 26 ans 27 ans ya jaba kinyuba nzima wa upe uyoro hombi wakati kaungu jakubalizwe kadu arendo nyimlo Facebook boom gamkupe na onesemba be message wamando wale TikTok ngwajodunga na onese le photo la hema nyanyasi kao ya koza ratwe numero ya famia hae ili nungle msaada atampaka de yabo boom longue vie à vous inshallah